Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti Proverbio 20, versikulo 22. Di mo ibalas ti dakes an aramid kan ka, agtalek ka iti apo amang ispal kan ka. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Oray saan dakon apaagasan, yawid daklaangan, total baketak matlaangan, manulaangan atawon ti panagbiag ko dito'y lobong. Masapo lang maopera ti puso yun, nanang. Tapno umatidog pa ti biyag yun. Ngam dakkel ti magastos, sayang laeng ti kwarta, kan awan mo't kwartak apag paopirak. Agiremedyo kami kini Diego iti pagpaopera yun, nanang. Amumot anarigat ti biyak ni Diego akabsat mo. Awan pangalaan na iti kwarta. Imbag kan ka, tada mabalin ni bakit mo. Kan maysa, awan anak yaw, idintuan ni Diego. Dua ti pagad-adaalon na nga anak na. Basta, iremedyo mi, nanang. Tapno umatidog pa iti biyag yun. Saanan ko nakmat, anak ko? Saan ko manatangkan ti ulo yun, nanang? Kasano, Diego? Kasapulan ang maopera ni nanang iti puso. Tapno umatidog pa iti biyag na. Awan matpulos maitulong ko, manong. Awan ornong ko. Kaputa agad adal dagiti duwang anak ko. Kat kasano nga rod? Siyak pa'y lang ti aggastos? Nulakid di adda kwarta, manong. Sikapay lang ti aggastos. Ala, tangay awan pa'y maishare mo. Siyak pa'y lang nga rod ti aggastos. Ano usam ko, mamanong? Amo mo't ti kinarigat ti biyag ko. Kat anya nga rod nga eh. Alangan mat asaan ta apaagasan ni nanang. Alangan mat abuyain talatan aging ga amatay. Anya ti kunam, bukbuk dam ti gastos para iti operasyon ti ina? Wen, ngem siyempre, andan to kasukat na. Anya nga ti kasukat na? Siyempre, automatic asyak to amin ti agtawid iti daga ni nanang. Kasanon, no saan nga ipatawid kan ka ti inam? Sana mabalin. Agri-react to Ibagak, ano saan agapo kanyak, natay ko man ti inami. Siguraduam nga umanugot to ti inam. Gaputa kwartak ti mausar para iti operasyon na. Wen, di ka madanagan sa bel. Tadakdakkel pa iti kasukat na. Kababain, Diego. Awan man lapulos maitulong ta para ito operasyon ni nanang mo. Ay, uray siya, Jane. Mabainak. Ngamawan mo't maramidak. Nadala ko mamabalin ko akas iti asawa ni Manong Lucas. Agkararaglangan ti maitulong tabakat. Dakelan atulong ti panagkararagta. Asapay la kuma, ta successful ti operasyon ni nanang. No apay mo't ngamin arumwar dagita asak sakit aya. Panubok lang ti Diyos dagitoy bakat. Saan tay kumaamaawanan itinamnama. Imbaglakid din ta nabaligi ti operasyon ni nanang. Uray jayin balay nga agpapigsan ni nanang, manong. Uray, isulangan ati maitulong ko. Saan mat amabalin nga agmay-may sa ijay balay na, tawan mga sikasukan kwa na. Ijailangan balay, tapno matutukak ni nanang. Amok ngawan tumat lang ti igatang mo iti agas na. At dalatakan ka, manong. Kayat ko lang mati makatulong. Uray babaan lang iti panangasikasukan ni nanang. Uray no asikas suma iti balayo, no awan mat lang may gatang mo iti agas na, awan mat lang ti serbina. Sige nga ron, manong. Ijelatan balayo ang makipagnaad ni nanang. Nanang, ije kayo pa'y lang balay da Manong Lucas nga agpapigsa. Saan matakayat ni Manong Lucas nga ije balay ti pagyanan niyo? Kasta ka day. Kababain pa'y kan ni bakit na. Amangan no padagsunak laang.
Ijayak lat ako man balayaw. Taas asidag ngamin tirik na ni Jane. Sana kayat ni Manong Lucas, nanang. Awan kanumot lang maigatang ko iti agas yo na makipagnaad kayo kanyak. Kay kayat nang ije kayo balay na, tapno matutukan na kayo. Kat, anya nga rod ngay, nukas tati ko nana. Ijayak nga rod balay da, nga agpapigsa. Saan ka di pa'y akabailan ni nanang ti agawid ijabalay na? San pa mabalin nga agsubli ijay balay? Aging gaasaan ko pa'y anak kasarita. Kat, kasarita mo na. Siyak mo ti kakaasi ang mga aywan kan kuana. Okay, ibagak nga rodan ti may papan iti sa ni Kuana. Ibagak aron ba nga saklang ti agtawid iti amin asa ni Kuana. Gapot a saklang matinagrigat kan naggastos para iti operasyon na. Sigurado ka akayat na asikalaang ti pangipatawidan na iti sanikwana? Apay kit dinasan ngay. Ket siyak nga rod ti naggastos tapno umatindog ti biyag na. Agpakada ako, nanak ko. Total, napigsa akmatan. Kabaula akong tibagig. Iso nga agawid ako ni balay ko. Sana mabalin na pumanaw kayo latan na kaslawan ng yaman na nanang. Anya ti kayat mo asawan. Pagsaritaan tayo tinagastos iti operasyon nyo. Kayat mo asawan. Pabayadam tinagastos mo. Saan mat nga iti pabayadan, nanang? Ngam ti kayat ko, siya kamin ti agtawid iti sanikwayo. Gaputa siya klaang met, tinangtulong ka na kayo. Tapno masukatan mo't ati dakal agastos mi kinibakit ko. Ay, ngam. Kasanon jay adem. Narigat no saan ko apatawidan. Imbagak mo't ngamen asaan da kon apaoperan. Alangan mo't abuyain da kayo latan amatay, nanang. Kaslamat lain lako yun, ati sanikwayo. Kat iso ti pinagpagas yo. Kat siyak ti nangilakwan yo. Iso ako kuwak amin asanikwayo. Ikanta nga rod. Uray basit laang ni Jago. Takasimat. Awan talunan na. Sana mabalin, nanang. Dakkal tinagastos mi kada kayo. Iso asyak lang ti agtawid iti sanikwayo. Anya. Ay ngam kasanon no agreklamo ti kabsat mo. Kasaritak ni Diego, nanang. Awan karbengan na nga agreklamo. Nakaumayak, Diego. Taadda kayat ko apagsaritaan ta. May papanitian niya, Manong. Tangay siyak tinagastos iti amin para iti panagpaopera ni nanang. Siyak laang met nga rod ti agtawid iti amin asa ni Kuana. Anya? Ada reklamo? Awan met na itulong mo para iti operasyon ni nanang. Kasla ginatang kung ti daga ni nanang, kat iso ti pinagpaopera na. Alang arod, Manong. Uray siyak lang arodan timang talon. Ay sana mablin. Gapota ilakok ti daga iti nangina apresyo. Ha? Kasanuak nga rodan, Manong. Awanan pagsapulak. Sapay agad adal dagiti duwang anak ko. Saan kun aparikot dayta, Diego? Parikot mo. Pasensya ka, Diego anak. Jakmat ambo akas jay ti aramidan ni Manong mo. Jakmat amo akid dawon na kanyak ti kasjay. Awan basol yung nanang. Kanagpay sumat ngamin, nga awan na itulong ko kada kayo. Kayat kamot apatawidan, anak. Ngam, kasjay mo't ti kun ati kabsat mo. Pabayadan na mo't gayam tinagastos na. Bayan yung nanang. Anya ngay nga rod, no pabayadan na dagiti nagasgastos na. Tinapatag, nabalig iti operasyon nyo. Kasano kay itan, anak ko? Awanan talunam. Mapanak makisaw ka ni Don Facundo, nanang. Nabayag nga agbirbirok, iti mang talon iti dagana. Nalawa nga agpaiso ti sanikwa ni Don Facundo. Ngam awan mo't mang talon. Agmaymaysan nga agbibiyag. Sipod pimusay amin a membro ti pamilya na. Gapo iti disgrasya. Patsik nga ikanak iti talonat, nanang.
Tawan mang talon itinalawa adagana. Ala nga rod anak ko. Inkanto makisarita ka ni Don Facundo. Anya ti may paikugan ka, Diego. Nakaumayak Don Facundo. Gaputa kayat ko kumanga ibaga. Ano mabalin, kat siyak timang talon itidagayo. Nagsaya aten. Tadamot lang ang mangaya tamang talo ni Tidagak. No kasta, ikandak iti talunak adaga, Don Facundo. No ka ba alam lakit di atalunan namin? Di ura ipatalon ko amin kan ka. Oray jay kabaalaklaan, Don Facundo. Nalawa unay jay dagayo. Aywan kayam, madamag ko man. San ka di nga dadaga mataltalunem? Dagaitan ni Manong Lucas, Don Facundo. Gaputa iso ka no tirumbang amang tawid iti amin asan ni Kwan ni Nanang. Taisula ang tinaggastos iti pan nakaopera ni Nanang idi. Naagumat nga rod ti kabsat mo iti daga. Uray basit? Sana ka nga imbingayan? Binaybay ako na, Don Facundo. Total, isumat tinaggastos. Sa anak mo't siguro abaybay anti Diyos. Sa bagay, agpaiso dayta, Diego. Agkararag tayo lang, kat saan na tayo abaybayan, tinamarswa. Apay ang naadaan ak iti sakit akan, Sir Lucas. Agpaimbag ka, Sabel. Uray maibos amin na kwartata. Basta maagasan ka lakit di. Panagkunak. Saan ako na maagasan? Addan iti stage 4 ti colon cancer ko. Iso apat siya saan ako nga agbayag. Di ka kumamat agsaw iti kasta, Sabel. Diyak ka balan ti agbiag ngagmaymaysa. Diyak ka balan na mapukaw ka, Sabel. Sursuruwa mo ti agbyag nga agmaymay sa Lucas. Ngamin, marignak asang anak ko nga agbayag. Arig na, naila akong abin asa ni Kwayo. Ngam, saan lataan na agasan ni Isabel? Awanin ti asawak, Nanang. Agmaymaysa akong ngagbibiyag. Saan tayo nga igam ti biyag tayo, Lucas, anak? Saan tayo nga amo no aginggat ka, ano? Nga alaon tinamarswa ti bulod tayo abiyag. Iso akabayatan as ibibiyag tayo. Agaramid tayo kumaiti na sayaan. Apay apinaya bandak, Don Facundo. Lakaya kon, Diego. Katsakbay, amapukawa kiti dayto alubong. Kayat ko nga'y bagakan ka. Ada kayo, kaniti nabayagan na katulong ko. Tinang ipatawidak kadag iti sanikwak. Paggudwaan niyo. Ha? Agpaiso ka di, Don Facundo? Awan, ti sabalya pang ipatawidak. No saan ada kayo, itinabayagan na katulong ko. Tikidawak lang kada kayo. Salwadan nyo kumati tawidan nyo kanyak. Saan yung tungay lako? No dikat ipatag, kan salimat-matan nyo kuma. Ikarik dayta, Don Facundo. Kat agyaman ak unay kada kayo. Apay akas tayo matanti mapaspasamak itibiyag ko. Manipod na tayo ni Isabel. Nalugi matan dagiti nabatbati ang negosyo mi. Ita, natakwatan dagiti doktor. Nga damot sakit ko iti puso. Kat natawid ko lakit diti sakit ni Nanang. Masapol ka no ang maoperaha ka. Anya ka din dayto yung mapaspasama kanyak. Dusak ka di dayto eh. Gapo ta inagumak ti tawid ni Diego. Nga ore aglaplapusan anak. Idinto ta ni Diego kat agrigrigat.
Mapan mo ko makitaan ni Lucas ija ospital, Diego. Saan ko ngamin akabaulan ti agpuyat? Sige, nanang. Awan mat ngamin imbagbaga na ama opera gayam. Mababain ni manong mo ken ka, anak ko. Taapay mat nanang. Gapo iti inaramid na iday. Iso nga ita. Mabainan nga agkidaw ken ka iti tulong. Gapo kanu tapulos adi nakakinasyan iday. Kasta ka din, nanang. Nalipata kong dayjay, nanang. Kan maysa, di nak binaybay anti Diyos. Ken adamot impatawid ni dun fakundo kanyak asanikwana. Imbaglakit din ta nasaya at mati pa nagpuspuso day chay, adon fakundo. Isuasaan ko matabaybayan, nanang. Kanayo naklata mapan balay na. Tapno mapan kumat kita anti kasasaad na. Tano ka sa pulan na titulong. Si dada anak mat atumulong. Naku namat nga ada katulong akadwa na ijibalay na. Unanang. Nasingbat mo't lang ti katulong na. Imbilang napaykid din. Apan nakaamana ni Don Facundo. Imbagman ta na kaumay ka, Diego. Tawan matmang bantay kan ka dito ospital, manong. Kaya't ko tiyak kitaw iti pamakawan mo, ading ko. Kunaklakit din, no agibales ka. Kat baybay anak, kapo iti naramid ko ken ka. Jak aramidan ti kasjay, manong. Gapu tauray kasjay ti naramid mo. Saan nakmat abinaybayan ti Diyos? Kat siyak tinadosa. Ay na, manong. Saan kumamat akas ta ti panunutam? Agpaimbag kakit di. Kat dumawat ka iti tulong ti Diyos. Ta sigurado, asaan nakaabaybayan. No nasaya ti aramid mo, di nakabaybayan ti Diyos. Ngam no dakas ti kapanunutam, marigatan ka amang gunod, iti anyaman at arigagay mo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo amin.